Minista wa Kigina Henry Rotich na mwandiki Mukaru Kamau Thuge kurekererio na bodi ya shiringi milioni 50 o mundu kana shiringi milioni 15 besha farifari. Mihango bunge-ini ya kaunti ya Kiambu gutharara thutha wa MCAs aria mauma na itanya aria kuhagura speaker kumuhingira wabici-ini yake. Postmortem ya mwiri wa muiritu uria wakwirire thibitari-ini wa St Matthews utafanio muthenya wa umuthi na maumirira matanyitwo gukarekererio rucio. Na nyitanira na nyawira wa Kimutho agikurehera rugano rwa Tyrus Kimathi uria wahurire Dedan Kimathi bica ya mbere anyitwo ni nyakeru.